Akak nak masak sawa ikan talapia. Pertama sekali kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak bagi dia gaduh, kita buat macam ni, satu kepala sana, satu kepala sini. Tak gaduh lah. Okey. Yang kita nak masukkan dalam masakan ikan talapia si sawa kita, bawang putih, bawang, alias. Okey, kita masak dia sekejap sampai dia kekuning-kuningan ya. Sudah kuning, kita masukkan chili sauce. Okey, masukkan sos tiram. Tapi kita nak masuk sikit lagi. Goncang sikit sos. Sebab kadang-kadang pekat dia ada di bawah. Okay. Baru dia pekat. Okey, kita masak dia sampai pecah minyak sekejap ya. Dan garam. Maggi sesuai rasa. Air penjauh. Okey, kita masukkan mentimun dan tomato. Kita masukkan cendawan. Sebati ya, cendawan ni kalau nak masuk boleh, tak masuk pun boleh. Dan bahan-bahan yang lain pun sama, kalau nak masuk boleh, tak masuk pun tak masuk. Macam okey, kemudian kita masukkan cili api. Tadi kan kita tak buat pedas-pedas. Lepas tu bawang yang kita telah potong bulat-bulat masukkan. Ini kita masukkan semua bahan-bahan kita ni supaya tak membazir. Kan? Tadi kita masukkan tomato sikit, kali ni kita masuk lagi. Okey. Barulah kuah kita tu meriah. Okey, tunggu sampai bawang tu betul-betul masak je. Kita tak lalu juga lah makan kalau bawang tak masak. Masukkan sedikit saja gula dalam 2 sudu setengah gitu. Kecil je kan dia punya sudu dia. Kita tak nak guna gula yang banyak. Kemudian kita masukkan sikit lagi garam. Sikit je lagi. Okey. Okey. Masakan kita siap. Saya nak bawa dia. Okey, sawa ikan talapia kita telah pun siap. Kan? Meriah kalau kita masak sendiri. Pada yang menonton, jangan lupa komen,
share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.